Biyag Di Tao. Hi! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sabali manan apagadalan a drama wano episode, di sagot mi ita kada kayo. Ngam sakmay na hello mampay kada Jazz de la Cruz, Rita Angel Vlog, Baby Official, Geraldine Larocco, kanin Noime Santos. Intay nga ro dandanggan ti episode 188. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Ara, sabong, para ken ka. Sa anak pa'y laan na tay, sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Jak kasapulan day ta sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day ta sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam iti nasayaat. Sana kas tabas-bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kastang aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuanan no kayat mo manang milita. Ha? Guston, ikateman ti kasta nga ukalim. Natangsit ka sumungsungbat ara. Saan anasaya at ti kasta nga ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day nga agtataho. Di adala, nga may salang agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta iti taho ala ko na Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yabno kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako, kadiri, yak! No di mo kayat saan laang. Di kan sumanao di ta Ara. Anya ka kadi? Loreto! Taho man ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin ijay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yu lugar mi. Di nakpay ngamin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Milita. Kasta ka di? Ay well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matla rumwarday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakited mo tumalakin kwanan da ito, Milita. Oh. Nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amang ano italang dayjay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapoy ter aramidan ni Ara. Pasensya amla ko man ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman kinkwa na ngay ayataklat ta. Nga uray kasjay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga imbul lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di ginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatakkunan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti daytano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha! Di mo man sang kaulit na ibaga dayta, manang Milita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya kumaaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Milita ang kasarsarita na. Ara, amom.
Dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro, nagagut, ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day tak alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Tay pada na kuma-vendor laang saan kat asyak anakaturpos iti koleyo. Nalabas day taaki naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtay kak tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrat ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad ng ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarte, Ara. No kasta? Agmay-may saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Ara. Mani, amangan numailaw anta. Anya ko ma. Ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Mani. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Mani. May saal daw laan saan ta nagkita. Kailiw ka una yan. Isungarap niya yung mayak. Tamo akailan na una yan. Alang, irikap mo dagos diri daw. Tamangan mo da makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka datan. Agpada tamad a single. Kwa. Amo matang lagi titang tao. Nalaing na ag-jismis no da makita ta. Diyak kaya ta jismisan da ta, Ara. Maturog ka ka di dito'y dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka balay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka madanagan. Dahil doon nagasawatan. Saan tanto nga agsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkat di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarakaro pa kanya, Kara. Ngamin, kasyan ka tinagbalin ang nobyak. Di nakto nga tayo sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso adyak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Mani, please. Apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo ten. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na ngamin ako yogan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Di man nakmani. Kunak lang nalinipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso ka lagi ti sa ilim eh.
Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangan, okay? Amom nga ti pang surutam kanya. Nalakalang day tara. Nalakatagsabong. Basta itid mo kanyak na address mo, ha? Tamapanak to na makaawid agad isang ilim, eh. Okay? O sige, umawag kan to, ha? Well, Nara, promise. I love you. I love you to. Purayak ti umay mo iti lugar mi, ha? Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko, kanti kapsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito'y balay, dayjay nga agtataho, nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na ataho. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko na, siyak tigagara na. Gamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padak matla a professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload, at daawagak. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak kumaara. Sorry, nga makiasawa akon iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asardengan na kon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti sala sa ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan tinawag. Anya, masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamo kijay syudad. Kat, ayan na nga rudan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko, awan sungpat na. Anya, kat kasano nga rod itaan. Mapantay jay syudad. Tainta sa pulan ti bagbagam anopium. Kuanan, diyak ka muna sa dino ijay syudad ti balay da. Diyak pa'y katamo no balay da. Wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasano nga rod daytan, anak ko. Ne, at dan sa di kapsat mo nagkapoy jay ili. Kadwa namat ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunda nga ta. Kan, apay anag kuyog da. Nanang, aday pudno umi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangibag ka. Nana. Agayan ayat kamin ka ni Melita. Oo, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimad mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagradwar, isuntun ti panagkasarmi. No kasta, nagadal ka iti kolehiyo, barok. Wala na. Ngamjak na ilipas, tanagsakit ti inak. Iso anagurno nga kiti pagtuloy ko nga agadal. May salaang mitkit di asimestren Kat apaman ang makagradwarak, ikasar kuntun tanak yo, nana. Nakapas ngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom ngamin manang.
Di na lamay sa paran ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. O may tumit lang ang dayjay, manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Milita, ni sikat ni may isang inspirasyon ko. Isa nakaturpusak. Ay, eten ka. Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka kabailam dayta. Makapasakan to, honey. Oh, apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, jak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin daya ang chance ko nga exam para iti board. Ngamjak matlata na ipasa. Kasano pa itan, nanang. anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, tamakasapol kan tupay mat siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak ang mo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka, tainta sa pulen tinopium. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayuyang mikinimani, nanang. Ngamdyak ka muna sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kabsat. Mabalinti agdamag. Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Mani kada kayo, kabsat. Ay ikwa. Adala ko man napatang nga ibagami kan kwa na, kabsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Anya. Kasta ay sige kabsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan, una yun agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo ayamat, di mo mat kayat tagatas. Ay, tungtutan na katalagan. Yung tantanak mo. Awan ang muday ta, Ara. Kasano, nakamangmangit, di namat nga rod kayat tagatas. Nabanog ako na mga salsalakan ko, ana. Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Umay kan, baby. Gusto naman. Di si Mardengan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, Ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido ak ngamin. Awanan paggatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama namang suporta ko maganpuan. Noon yaman ti kasapulam, ibagam kada kami kaninanang.
Si dadaan kami matamang tulungan ka. Mabainak manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawag iti kalabas. Mababainak kunay ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anobio. Ay na, lipato mong tinapalabas. Awan mo ti sabali amang tulungkan ka no saan ada kami akapamilyam. Ganuan gayam, agkasar kamin ka ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto pakiasawaam. Kat itapay lang. Kablaaman kan manang Milita. Agyamanak, ading ko. Di ka agsao iti patapos, ken di ka mang tagibasit iti padam a tao, tadi maamon anya ti mapasamak iti masakbayan. Bueno gagayam, di taan tinakibusan ti pakasaritaan, dito idarama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ensoraat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.